aku nih. Oke. Mana korupsi itu panitia. Mana kasih sebuah hadiah aku. Ah, bisa yang batang. Ah, batang. Apa sakane? Kalau aku pendirar panitia. Suaranya batang. Ita si galisa ng palaw mo ne. Siya gatosi. Kagak nih. Dos sebut bawa ne. Iwa to ngan itu pare-arener panitia ne. Di waktu itu namanya pada tuh batang. Metuna julito. Ada subar hana kah dia. Juga kapediri ne. Kira-kira lah ada keseding. Wajar nah, aku masal isu nah. Kuhi bola isu sungi rencana. Betul ne. Pesuy. Mama tadi cok. Nasalikat 17. Aja anu tadi, lokal maya apa 17 ko. Jaga nabiki amat 17. Masuk. Nah, agak aja namun kayak. Lomba deh yolo, napa ko re hadiah? Lomba gemure. Lomba apa ko mulai mau pertama ko sabon na ye. Diwala gampang ya mukanya. Mau mapad dah kak. Ada memang boro Joko. Lagi nih saya Joko di teko. Semangat tuh Joko, patamai. Oh, dawa subuh mi coy, boron bawang. Kita diasal tuh Joko. Semangat tuh Joko. Udah nih Joko, iya sih. Ajang buka loh 5 tama. Bor pa din deh. Sedep mukanya. Mure, ganti nih ya, iya sih. Matupi, sedep menang. Soro nih ko Joko, pada itu tak mulai pertama ini. Sedep mukanya. Soro nih ke Joko. Semangat Rinding, semangat. Pertama semangat. Pertama Jawemu sampai ke Joko Pak Lonit tama. Semangat. Mure, alana aja aku pada nelo tama. Nyamuk bang. Ko carana colo dari ko dia, dia tempat pertama Tama nih Denri mure tapi masuk emang. Dek, anak gue kerong. Oh, malam 17 sih. Juga kimiti nek. Aja mah balai, Pak. Dia pernah ke pertama ini. Ya Joko, ada si sabu hadiah lo masuk berase. Kamu kana naka. Ko carana lo sobu, sesa nih yang apa dia? Kamu banyak wama mo Joko. May buka cara dia mundak kak. Ano to pacer nek. Toto kasi di malomba. Wah, tanah bano. Dia undaki Pak acara anaknya. Apa Joko? Kada poko pacarannya. Kalau mbak poko le tutur mo rase. Hai kak, si Bimbing kasindologo. Aja maruk ke Joko. Tama na pala, Cho. Tes si Pak Jago kena sa ninemo. Yo, batang. Semangat ko. Tawai. Batang. Ayo batang, semangat ko. Ayo batang, semangat ko. Aja tuh maruk ke nek. Palo di matu tau maruk kasi ko. Ibana janji tama. Cuma lah. Aku masuk Joko malakat tuh. Deh. Sudah, Cho. Pada itu mulai pertama ini sana. Ya Joko, umbe buku cara makan lo. Weh, matu ka laki di semana nih. Nado ko ya mo Janggo mulai met kumukan di patamay. Naku dah siri macai. Atur rumah lo rino nek. Lo dia ke rinung yang botang. Joko no nek. Yang botang Ako magawa yan botang. Heh, lo
kami inungin nih pak mendeke kak. Matanya ke mata rumah le cico. Telo masuro. Masuru kane pak ya bos kak. Bos laga. Bosang. Udah nih tuh nek, ini meruka. Amota, nenggara mau purwa guru apa? Oh Erne, Indra kenam. Pingramo pa. Jawabannya sih Amota. Meruka nek. Iya butuh konsentrasi. Tanah yang tangi. Agar buru toko sedih nek. Napi lo colo mondi mula pari. Maka bawa tuh kesana Amota. Tenan boleh wane supaya magalo konsentrasiku. Ya, lupa ini jadi pelet ya. Kok menang ya, jadi pada ring. Jadi mie ke dalam. Jadi dua, perlu. Wah, sapur sama tamu lika jadi pelet ya. Bagaimana tidak ada kak? Metan akan serang aja. Amota, metan mondi. Iya, wita nih nek. Ada nggak mondi? Babila bilang dicela nih mondi nek. Berarti di hadiah tanah bila mondi Amota. Magani pala nek. Nek, lo si kumagi bangku nek. Lo kawatang mondi Amota. Pandala saya sadi hadiah. Nenek, iko tak biasa bangku deh tamu te mondi. Lon pala jaga Amota. Nama kere-kere lada nasa dingin. Lalu nasa deret tayo lo na mondi. Doko na mo nek. Sesatu ni wajumu, papuro mo joliki. Baja pi di jo kesapa mondi. Ang kecaraku. Di seladati bangku. Oke Amota. Aduh. Jemu pa nenek. Puro ni joli matu sih. Tegi sekolah juga. Lo kalau kesapa mondi Amota. Lo masih orangi. Daerah sedulap perangi. Oh ne, jangan mu joka. Wani, lo kena pitau lah. Tahu lah aku ya Amota. Wah nenek, boro peta. Sedangkan ula dodong. Lari ku tak teme-teme. Baja pi joka sapa mondi. Joko nama tindro. Aja na mo joke nek. Mana ka masaka-jaka Amota? Apa saka? Nek, demi tahu ketunasa te bomo petong pakan-rekan tahu. Hah? Aga Amota? Umur peto? Itu katu ya? Bola na mondi. Ini bukan? Dari amang nih. Oh, Mondi kecil, Mas Luko. Mondi! Oh Mondi! Asuko! Beda ka pa Mondi Amota. Pagora kida kedo. Dalo ne wita ku Indra kanamku. Pada ada pengertian daku, kamu kini boleh, buka terus. Sudah nih, metal ada Amota. Oh, tiga gini Joko Mondi. Gara-gara sebotol minuman, dia jalan sempoyongan. Awe, panggil udah tol sama ku. Foto nalo ko untuk selfie lo konser. Nih, pertama maju loh. Berarti ke janda aku. Itu nih, tok awak tenang. Assalamualaikum, Camer.
Waalaikumsalam. Ih, mau ditaruh. Hai, aku tahu lah he. Aku teratur dah cedek we. Yes. Aku tuh keren baca nggak? Baca cemo nak. Itu dah nak. Sana di kamar maji. Dua ini nak aku. Kalau masih culen anak pasti kolangnya. Nah maji. Itu janda aku no. Deh gak no jandamu nak. Nih kita mana? Yodi nasalai. Makan apa lagi maji? Naliatan udah nih. Ayam pujo naik. Jangan si candri tutui jandamu. Kau kena di mulok mula mari. Kalau tutup baca cewek ya dia tulis apa aku turu. Tapi itu kita wedau mudup itu. Tadi itu tulis mataro. Sabar ang kece mamaji. Betek mo apa long tabli bongkang eh. Tanelo gena. Apa lo ngaga kok? Tanya butin apa lo kekesi jarimu. Engkau ketemu apa lo apa he kan punah he. Bicu jarina he. Nak malas titi apa lo dia napa ke jarina bicu. Dia nama lampe kan punah ni ikut tepuk tu lampe. Ayah dia boleh tangga tek apa ke duduk. Tasik tatimu tadi mamaji kan ke dipau. Memang melampe kan kuku. Dia mesti gak apa lo. Jangan mutari. Urnia ke mapa kui helewalan anu nah derake nah. Apa aku tuh mau asal ngeli mulai mapa lah. Napi itu apa aku tuh di pada aku dapat terino. Kayak ya dia punya itu kuat terino urane. Masih mana apa lagi mamaji? Jangan lihat sama jama. Ada neria dia puji kok. Nang ketemu lampe kan kuku. Nang kebicu selimaku. Apa? Terus kamu 25 aku biar buat kamu aja. Nah serodo puji-puji tu mapak ke rodo. Tadi ni agak ku jelopu, lo neo kama jama. Udah ni bansamu tu. Napi mapak kerbawa napa tadi no? Mungkin mapak betul. Iya, dia aku puji tu mapak kero. Ji, usah-usah di ngalai ku mece malomba. Pak di gak diruntuh dia. Teko ceran lo keruntuhan dia dia temenang. Lang teh kalau kindok lo ngerti tuh lo. Noleng kalomba teri tambah ke roji. Goresi gak ji? Hai dalaga tera lo keti tuh lo. Gara-gara kete ji, tuh yang makere kere usul itu tuh lo. Wah jangan macam ini, tanya lo di show dulu. Itu lo go macam ini aku suka makan dagurai. Awis teng kalau macam. Wih najelok kiji. Matu medeki ini siomot. Lari pero paling tiyak. Di neraka dia aku. Lori apa di? Tela kesadang. Lokal sapa pantiay. Pada neraka dia aku. Mai si bawa kita ke sapai. Alis malam dekat kau betul nih. Laku mai. Tunggu sedang. Nikela kak. Itu pelajar ni sapai. Ya mbota, kayak gini mundur mondi, matakon nasa di joka. Tolong pula wit nih. Anggota ngami ta. Wah, maganggu to ko sedih sadang. Amakku no. Ya mbota, mana betul ada, matakon nasa di tato. Pune ne loni den recumpa. Matakte si ka je lenya ni. Lakukan ni sapai. Atau dulu nih kesedi bona mondi. Itu nih sih mbota. Ika mondi ko rin ya wana batang jue. Betul kata mbota, kamu lari sih. Indo logo. Ambota. Sebuah sadang. Pastian siapa? Apalagi indo logo, gitar dulu Mbota, ini mau kelari betul mondi. Jam lari mondi. Mbota, sada, lalu mondi, ledongo. Nih, citu nomor lari.
Tikangnya motong. Cukup tidak mau disada jukun reka tuh jukun roy. Dewi tay. Dua nama tahu masa demi tay. Bitin reka pariarin anak ye. Tengok dia motong. Lah bonine. Oh ne mau niki. Ini tuh kesada belum pelada ko. Ambota lah palesa jadi kelokek ko. Lari na mota, lari sada, lalungi. Aci to lu plene. Lari apa tuh ko. Depa jala sada mo pisaw. Ton sa di patunya waku. Mota, sada. Akas bala lepang, debu lalu mata rumondi. Jalane istirahat ka. Sedangkan lagi beku di pasar masolang apalagi nih di to biasa mi. Warna cowok mana ya, cakap tuh. Indolago, mana ka maperi ko? Matumpu-tumpu ki seding. Dewi tak bata, maperi ka. Dekilala ko indolago. Kalau ke siapa mau dibata? Mana lekah dia? 200 rupiah dengan dawal Renzo. Di bawah ni paling indolago. Kaya doa sebut na leka. Dia nang genol ya sabu. Makan apa tak? Kasih bawah. Nih jukun mai jeung beti-beti tante pate tu kedi. Kata, saya kati na alam andi kue. Kuryo lo he, peningku na tambah Mati ka pala tikangi. Mata indolago. Mai. Iya tulin oleh mondi indolago. Ya magaya kata Iya indolago. Apa ta? Lisuko. Ini. Magi nih. Jama ruka bota. Ya garati na alam andi he. Alin ni may tulong mo ne. Agala mo siyo. Bale. Wa makono ikwa mo siyo. Dan nakakarge mo. Jukun naman jukun na may aga malamon ko to. Tanto pata jukun ni may. Iko sadang aga malamon to to. Tapi ko sisa mo siyo. Nak kemana bota ke masuk bu? Nek, din dapat data jadi tagamon di laba. Wah, jama ruka bota. Nah, kalau yang tomatu mau di deto na laba karo. Itu kesadang. Lagay ka. Ay, prato salada na ye. Aku balu ko. Sana lari ya. Nek, kini. Ketan nih. Magai. Tanya tuh bota. Tuluan kete. Oh, ini. Doang nggak pambodan. Jama ruka radang. Mati na tuh. Tekan ini. Ketan nih kati. Ketang sedang. Ketang. Ada ni nasi mata tempat lepak mama tu pun dia. Ketang sedang. Resa na mondi. Dan mulai lari. Tolong! Resa no. Heh, dong apa bota ye? Ada mana sio toki? Hei. Mas rasio kada telusio. Tolong! Taruh aku lepai. Yang ini benar ya? Apa saja Dina? Apa saja Dina? Tolong! Tolong! Dah. Hei Mondi,
Di mana rekaman desa? Cede bawang. Makana cede reko. Nak balik ke cico. Nak pura ko ni tambo tama bila-bila di celak. Makan jame tu ampe mi kumondi pak 2 sebu rupiah mereka. Utai meto ni aleku. Meneng kalau kamu kerjaan tuh. Nas kerubi bener rekaman desa. TG hadiah aku dengan mereka. Meneng kayak kalau dereng ada cico, nah dia menang. Ini kebaca ke dia. Aja cico ikut ambotang, kalau peka tetambut semu. Ambotang bin Sulaiman. Mana kamu binti Sulaiman? Atau Sulaiman na senamboku. Lagu tu. Kagak masa Mondi. Lo kumpuna po ako. Iya mure, lo kampunoi. Tapanay. Lo kumpuna po ako. Aga pang kamu cico. May menegapang ka aku mure, tapi pedrannya namboku tentara. Mati nito ang botang. Tentara mo rin Mondi. Apa dia alam orang tertukunya nek? Aduh dia nikah tante patut. Jalan dia jalan. Kalau terbeli-beli, tega mondro mereka tentara, nambok ko anak cededi. Maka matang. Dia boleh beli kimon di nek, digaga murah yang tentara. Atuh joko kimbala bagi nek. Nah, tiga tuh, Yesus tak roy. Kak bale may Mondi eh. Nasa kamu rin na tentara. Na bapak na na cia dedi. Hei Mondi, alakah hadiah aku rumus subuh. Tiga aku sobu. Itu sih kamu botang. Mari je mau di dalam Makkah ni ya. Mana kau apa kau mondi? Kau pun telepon ku de melo Makkah. Nah, liwat ni tak tu kosomo eh. Dewakai puang. Pak bacaan ke? Pak Des mau manggil. Jadi lahir kata juga ke puang. Sandaina Pak Des sama nelpon. Wakai puang. Aduh met topi ku mondi. Lah memang kimaga puang. Ikut situ matua menjadi panitia acara 17 Agustus. Ini apa puang? Mana kah? Ya puang, meja aku. Sibuk kak. Kamu tu gaji nama tu ya mondi. Napa dia tu na meta? Pelinga dua ngesu bawang. Iya play puang. Utulu ki bawang. Kema tu hadiah na pa 17 ya mondi. Ye daripada tuwe sabo. Bagi-bagi yang material untuk teman nange. Ye 50 sabo gajimu. Aja sih musobu hadiah na tuwe dewa. Pak kalau musobui, kumate ko. Langsung udah ada yang pun rejok ke kunaraka. Kunaraka, afifallah ma'alwa-alwa. Iya puang, masalah pakai. Bisa masa budi. Apalagi angkat gaji 50. Pokoknya aman dan lancar. Siapa play puang? Ya, aja me temabiang kasih rikuwa. Iya puang. Muhammad liway gedala di ku pa desa. Hei Mondi. Pada mereka hadiah aku rumah sok buah. Mondro ko tuh. Tiga mure capu nih. Kurmana aku ajarin reng. Tolong. Kuan ada tolok kak. Tolok bene. Kurani tolok kak. Tolok plakai. Tolong. Sesama namun di. Wah, tolong. Hei Joko, aman sih Joko kak. Repasi selumu. Agam pika ketemu di. Cewek kak. Meti tenalis yo. Makana sih kok. Dah ada mondi. Joko, bukar kawas yo ku. Dah ada mondi. Ya, tak Joko. Lepek kak. Korek kebagian. Dadah. ting. Lepek kak Joko. Paman rasa.
Lupa ke Mondi? Iya, melubu kak Joko. Apa saka laki kok? Ih, gila ya, masa jeruk makan jeruk. Ya Joko, pun nih menjadi anti kak. Koso menjadi anto kak. Pokoknya dia merugi Joko. Oh, ya anti pale. Anto Joko, ini pinan jadi anti. Joko, Joko Di? Oke, kau kata. kaple yo Joko. Yo, saja pula. Joko, Ya, cewek. oke. Masakai. 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 Iko mandi pak balik ko, masa lo ko klik ka di ngkem sio ka. Karena jabrari Joko orang gitu. Mandi pelasaka kasi buka joka belajar daku. Saka mandi. Jaga ko mandi. Tidak ada Joko. Mondi, ala pesaka mondi, betul aku bere-bere. Matu pi, pada desa pamat mau pesako. Jaga ko mondi. Assalamualaikum. Bang, Engkem Ki. Assalamualaikum. Bang. Assalamualaikum. Woi, ini siapa? Kuwi itu bang. Mau kemana Mondi? Lo ka mana Prof Bang? Ang Joko Kroasyo reng. Mana ke Joko Mas orang? Agak salah na Joko. Badung-badung met tunana iye deh. Dan Bang, ya syoring do logo, ambutan, pate, sebuah sadang. Mana ke nasior pindo logo? Agak memang masalah si bawin do logo tapa nasior ko. Digam salah Bang. Tiba-tiba natangka sio. Kenapa nasior ka aku betangut ye? Kenapa ang kini Joko lah Bang hari-hari kak? Sudah itu Mondi. Dia sedih bisa ceritamu tuh, makalu-kalu. Ono ko tuh. Lo ka Joko pelepoy Joko, akamo mati kasi kerodo. Dia itu gagap po na Rita. Iku madungok-dungok tak Mondi. Pak Desa, Wang, tolong Wang. Wang. Wah, tolong kap Wang. Tolong kap pelasak kap Wang. Wah, tolong kap pelasak kap Wang. Wang. Oh, kunci puap. Aduh, temondi ran. Nala masior ko kunye deh. Dia betangut ting ketemun ran. Apa na tamaki ko kungon ran maga no. Iku aku to. Mari ar kre den remondi. Bisa na. Itu yere kilo ma ke butung salah.